Hercegovac razmišlja kad je ovako u hladovini? Pa ne znam, O čemu Nevesinjac danas razmišlja kad se u vašem gradu događa ovako, ne znam, puno ljudi, jedan, možemo reći da, šta ću reći, majke moje? Nisam ja Nevesinjac, ja sam iz Mostara izbjegao. Od ozdo, znaš, o čemu razmišljam? Razmišljam, nema ovdje života, majke moje. Nema ni posla, ništa, majke. Pa šta bi mislim, mora se živjeti. Ama džabe je to, ovdje niko, majke moje. Nema smisla ovdje života. Sad je na ovom događaju u kasarni ovdje na Vesinskoj i predsjednik Republike, da imate priliku da vam postavite pitanje, šta biste ga pitali? Ja bi ga pitao gdje je taj posao, on bi rekao, pa imaš tamo radi pa radi ti, majke moje, radi ti fizičke neke stvari. Ja stare moje imao 18 godina kad sam otišao u rat. Ali gledaj ovo, reći ti nešto, majke moje, ja volim oni Hrvati, muslimani, rekao ja, imaju li one rogove, imaju repove? Pa to su isto ljudi koji mi, majke moje. Iako sam ratovao, ali... I mislite da smo, ne znam, nacionalno suprotstavljeni, zavađeni... Ma zavađen, došli Amerikanci i oni samo da uzmu lovu. Zašto se vi ne vratite u Mostar? Ja ću se vratiti, hoću majke moje. Više se molim vratiti. Ovdje ovo, samo iza leđa ti pričaju, majke moje. Svak te voli, ko Srbine, čao Srbin, ali niko te ne voli, majke moje, ovoga. Krste me ovoga. Pa dobro, vi ste Mostarac, rođeni ste tamo, Mostar je grad. Ne može se porediti Mostar i Trebinje, mislim, to nije. Moje stara i stari su sahranjeni dole. Ja ću se vratiti dole, hoću majke moje. Da, svak. I rekao bi svakome, bolje se vratiti, majke moje. Ima li u Mostaru nešto bolje? Pa neka rea nije ni dole dobro, majke moje, ali opet vratio sam se na svoje godine. Čekajte, čim se sad bavite? Nema posla, nema para. Čim se i bavite? Šta radite? Pa ništa. Ima godina dana. Burazir što mi živi u Danskoj, on mi spremi malo para. Majke moje. Ovako, krepo bi ovdje odladi poradi ovi. Majke moje. I baš nikakve mogućnosti u Nevesinju nema se dođe do posla? Nema šanse ovdje. Znaš šta ti ovdje? Kume, prijatelj, znaš. Samo ovaj rad. Vjeri, jes. Svako svog, jel? Njemu isto stari poginuo u ratu, koga vidi? Evo, njemu. Pa nije. A vidi li država vas koji biste radili? Ma kakva država? Ne, majke. Da li očekujete nešto države kao građani? Šupljačine su to, majke moje. Znaš šta ti je to? Da ja, što je rekao u ratu u nas, da ja mogu živjeti od vašeg srpsa, stavio krst na leđa pa odopsi. A ovako, ne može se od toga živjeti. Pusti fore, znaš i sam. Čim neka izbije situacija, odmah nacionalizam, znaš. Nisam od juče, majke moje. Pa čekajte, kako prevedete dan? Mislim, šta radite dalje dugačak? Čim se bavite? Pa šta je ovdje, sjedim i razmišljam u nekim stvarima da se vrati u neko vrijeme, prijašnje majke. Sad bi, kad neko majke mu rekao, evo ti $1.000.000, ja bih rekao da se vrati u ono vrijeme. Kad sam živio... Neka vremenska mašina, jel? Jes, ali ne postoji to. Ne postoji, život mora ići dalje. Pa normalno, pa zato ti govorim. Pronađite vi u tom životu svoju sreću. Hvala vam, ako mislite da će vam biti u vašem Mostaru, bolje da se vratite se... Recite, majke moje, svima ovako. Ne može se živjeti od srpsa onoga naš. Pusti mi še to srpstvo, udavi me bo. Ma daj, nego halo, to ti je to. Kako majke moje. Majke moje. Živjeli, srećno. Prijatno. Tako.